Sri Lanka is facing the biggest crisis in poverty is everywhere. Everybody is suffering. We believe that it is our duty to practice compassion and loving kindness. Therefore, we will have to help these people to let them live another day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಾಗರಿಕರು ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಪನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಟಿಬೆಟನ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪಡಿತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Number lenje changma kangkam sang test de le shue yi ngai ming la Sonam Phuntsok ta nga shen pe tep ge cho cho kap jing ang chi cho de du ge ane le char gen gen zo dos cha dio ane ngoma nga ji hye chi ki na lo le ji me ge cho de du ge le char che dos yong ge yo shue de de rin dos chen ma do shue yi te ma shung hala number zung ne so so chim sang che ki chum tat pa la ma yong na gen gen khanyam yang na rang ge wala me cha thma shi yo wi ge gen kho wa shi na Tiki ngone, tini nima chiki rangi wo mido zola shala marawa da, ani chik konju marawi nima ki kahma chimbochi tena rangi ko wachi ngone tsowa khalli sare. Ladon do rangi susu nima rire ki togo marani mugi shola ngaba ta, mugi de lama mongbochi mugi shodogo yona, ani nambochu ki tsowa khandra chik yung sare. De tula shawi tawani, tini nganzu lichar de, ani Sri-Lanka ki puji nangbi tunso da, ani shambe tepse nyamre ki du shu yo. Di shukudon di number 2 kensere nyacha Sri Lanka ge penjo ge nebo jowo shiwachi che an tata phagi me mangbo chi nyere ani shala choya ge marawa da an tulo khaya mara khachi penjo yona ya ani chi nyoja jaya marawi ge ta nyima mangbo chi toksi ja dewe nebo chi cha de cha di niram de jone nga zo Sri Lanka da nyambo che go ya ge jabjan de khanda cha de sana an thonsi sum ro cha ge yo Tanzi thangpo di nga zun ruwa mi shimbi chane, mi chigi tseso la, mi susu ki chik chabya ki nipa yu di chab goya di nyapa di mi chigi lingay re samne nga zun tindi chigi gane ani chik chadi yo. An tanzi nipa di la nga zun dang Sri Lanka para la tumu ma yinbi ki ndewa shi chadi yo re. Di ki ndewa di kanda shi chadi yo sana nga zun pu miri shi ki jakub shingi nolo la ani keje shawa di Shadagi Kumbure, di nolo ne nga zo tanda pemala am Mahindra se Khurang ki Sri Lanka ki rongse tabzu ki jurum nolo la cheje chenpo shabi ki lakji tanda pagi la kari yorsan Sri Lanka ma yang ki poba la gashen tang tsukor chenpo shiyore Khurang ki loju ane lobda ki lopshi tang Khurang ki penzo an gomba so dindi mangbo chi yore Khurang sento la dindi songza nga zo poba chikwa yinbi chani po meri ki kang ki konji shawa de lajis ma songwe che do nga zo thangpo tonggo ya di chadi yo An thonsi sumpa rawa de kar chadi yo sana nga zo tang Sri Lanka ki para ki ta chik shiyan ki dolen re an taa na sho pasu rukshon ki dolen mangbo chi cheya ki chashi dos temba re tanda Sri Lanka nangbi thonso nyambo tab malawa chikla ane toyo na tsa tani rinpe nga zo kar so khonso penjo ki kahna la teni nga zo tanda pa de lishi de lekdok chong mewa re Te mase ne nga zu chik dwa ni penjo du ni shong la ya phu sha na shong gi momong ngone go ngeche te la ra gu yome de nga zu tensam chi chi go re de songsa tanda nga zu choba ni nyamre ge tho ni momong la thega an nyere to gu tamsam la phen chi to khon to chen shu ya ge chashi du stem ba yin an chashi di no lo ne nga zu chashi de khandas stem yo sa na thambo nga zu du chen thu do juram mongbo chi gi nga ne nga zu ton di ane du su nyo ne pha ta ya da an khorang su go ya ge tanda chi men chi ge Tulo ane dili mongbo chi gudu, di nga zu chinay ni pa dus tonya ge dus che yo. An de yo nga zu chik pa sun nyamshe mongbo chi che ne tsoba nyigi ge tumu ge tucha yi ge shawi to ne che yo. De sonzo namba zu nga ne gang la tuwa kowa nanshin che ne ngone susu di la nyama rire ge shela marani ane tokshi ja dewa thamba tong susu di nimbab gang la yo na ane khanda chi yong sa re.
An ladon da nga zu jindeng ge chik jamgorum bu che ge kasong chudup se ya da wada chik chamba da ninge se ya dinde mangbu che shu de wati tanda khayo layo ge number su ngani japcho che go ya ge chik penjo ge gane kumu chik mi zme na nga zu pento shira yongsa re tanda mayen be gane dinde che tung mana hyen da so pa su jugur che ne an dinde ge che thumye la pa kan to do tam tho ba nga zu le japcho chimbu chi chasa re te sonza lishi de gane nga zu yongo khan yo wa de an ne la mambi sane tanda ka nga the dinye shilanga mamongla this tronge shabachi ngazu chedawa yisinya desonza number 2 ngani an ngai la ni thimo jone tanda dige lechar de la nyapa de japchor chiang khayan chi nongro chi sin chye nya an ngazu ge japchor dige nolo ne tanda ta chi number 2 japchor nang tan de ne ngohong ge thon jo ya na ngazu jaga ge ngohong du chi sha yo ta na chi shilanga ngohong sha yo number 2 jaga yo ne du su shilanga ngohong nang lo la kham karsa tanda jaga ge ngohong nang lo la kham mama chi dus nongro chi shwe karsana nga zu dini chala nyon patang go gore ani che yudu khala dinde yobe yana ani Sri Lanka da jaga go ngo khar dewe yana di nonglo nongro chi an thado number 2 ngani japcho yapo chi yobi mindo tha ani kelte penjo da dinde ga japcho nang tho mena hien din jukor gelan japcho yapo chi nongro chi shwe an number 2 che